Glavna poruka ovih prezentacija i ove cijele kampanje je da ćemo se oslanjati na vlastite snage. Mislim da ćemo ozbiljne i odgovorne, pa i teške odluke donositi prije svega mi. Ne treba nam za to netko izvana. Ja bih htjela reći samo da je aktualno stanje u socijalnoj skrbi takvo da je to jedan sustav koji je razbijen na 3 ministarstva, da se u stvari nitko ozbiljno ne bavi tim sustavom punih 8 godina, da imamo, ajmo reći, jedan pristojan iznos iz državnog proračuna koji izdvajamo za socijalne potrebe. Međutim, zbog toga što nema jednog uređenog sustava u kojem bi postojala i kontrola trošenja novca, u ovom trenutku taj novac nije dobro raspoređen. Želimo uvesti reda u taj sustav kako bismo doista znali ko dobiva određene naknade, tko doista ima potrebu za njima, ali kako bismo te naknade dali onima koji su u ovom trenutku, ono što se kaže, nevidljivi za društvo. U Republici Hrvatskoj je trenutno 40% korisnika socijalne pomoći koji su radno sposobni, radno aktivni i ti ljudi mogu zaraditi svoju plaću negdje na radnom mjestu, a ne primati nikakvu socijalnu pomoć. Naša temeljna politika u stvari gospodarstvo. I mislimo da najbolja socijalna politika razvijanja gospodarstva i politika zapošljavanja. Uloga izvršne vlasti, uloga države je da stvori okvir, definira prostor i pravce kroz koji se stvara novi novac, nove vrijednosti. Vlast je samo okidač, detonator gdje vi ste u stanju kao zemlja, kao građani jedne zemlje, stvarati vrijednosti, a onda je tek distribucija. Primarno je stvaranje vrijednosti. Pitanje je samo vezano uz našu autocestu Zagreb-Sisak i dalje. Da li nam vi nešto možete konkretno obećati vezano uz to? Ugovor je potpisan na 3 milijuna eura, sad su na 12 milijuna eura. To treba moći, ne? To stvarno treba znati, ne? Molim? Po kilometru, da. Po kilometru, ne? Po kilometru, ne? Pazite, isti projektanti rade, ne? Koji su radili i onda, ne? Isti ljudi rade troškovnike, ne? Isti ljudi grade, ne? Sve je isto, ne? Samo je 4 puta skuplje, ne? I 8 puta sporije, ne? Ali da, investiciju treba završiti i naravno treba završiti odmah. Zanima me znači na vašu temu željezare i rafinerije. Konkretno, da li bi postojala neka perspektiva za studente i mlađe ljude? Hvala. Ozbiljna je analiza rađena, a od vrha kompanije je rečeno da nikad to nije spomenuto. Ja sam vidio pisane dokumente gdje je rađena analiza o ukidanju rafinerije kao funkcije. To se neće desiti. Dakle, bit će mogućnosti da se u rafineriji radi. To se neće desiti. Naravno, pod malom pretpostavkom da dođemo na vlast, ne? To je ugovorna obaveza partnera iz Mađarske koje mi, za razliku od aktualne vlasti koja je donijela niz neodgovornih odluka, pa sada želi pobjeći od njih, mi od potpisanih ugovora ne bježimo. Kad je potpisivan onaj prvi ugovor, onda je jedna od obaveza bila da se ova rafinerija ovdje zadrži, odnosno ne samo da se zadrži, nego da se modernizira. Tu se nije Bog zna šta napravilo, pa će se morati napraviti. Na tome ćemo inzistirati, a ne na bleferskim mjerama i na falš zakonima koji onda idu u Brisel na mišljenje, a unaprijed se zna da će u Briselu biti odbijeni zato jer su protivni europskim pravilima. Ja vam se unaprijed izvinjavam ovo što ću pitati, a to je kada ćete veliku smutnju SDP-a i koalicije gospodina Slavka Linića parkirati i spustiti negdje na malo sporedni kolosijek? Ne odobravam ovaj prvi dio vašeg pitanja, odnosno to je jedino pitanje. Gledajte, na neke stvari gledamo malo različito. Naime, postoje oni koji su, kako da kažem, duboko razočarani i šokirani kad vide razmjere deficita. Imaju jednu malo liberalniju, možda malo i bankarsku logiku, ali imamo iste ciljeve. Dakle, kad govorimo o MMF-u, onda je naš program i moja poruka da nema bauka, ali naprosto ne želim unaprijed. Ne zato jer ne želim govoriti istinu, govorim istinu. Ne želim se odreći instrumenata upravljanja državom. To znači da moram i mogu dokazati međunarodnim
faktorima s kojima radimo da smo u stanju važne odluke donositi sami.